Azoospermia is a condition where there are no sperms or absent sperm in your semen sample, and the condition seems devastating to the couple with totally no hope for pregnancy. But with the procedure of TESA, that is testicular sperm extraction, we can extract the semen from your testes and inject into the eggs of the female partner with the technology of intracytoplasmic injection with a very good success rate. Kani kejing niam Durga Puja ke basau sni, kelas sedang hak arpu terik urisau balapan kot no hak arpsau terik urisau arajar arpulai. Bat ya kani kejing niam la penkot no daga bapengam ya kidur belai hakiwa. Bat kira ungit Hindu kila dap da kejing kemen bak kila syat sengobha hak bagiat yang surok ban let pengam ya kini kidur belai hak wa amkra. Kani kejing let pengam ya kidur belai kelas sedang naruk ke pormen step bak kila kot no hak por janmian. Hak bagi ungit Hindu kila syong Haka nombak selong kile mi na lagi puja pandal ban buat igi kali ke baket igi ni kidur belai. Bat kila let ban pengam yaki hawa amkra. Kino yalam jong Central Puja Committee kila pentip pementah kesnam kidan ars pak sanpau teli ki puja mandal committee haga jelam Meghalaya. Batang haka nombak selong kidan nreu pesau teli ki puja pandal. Bat kani kejing le niam kalau ke basong syet ba bat ki bor penyak distrik Gila perking bahai kejing pahara hakaleng kejaka ban penti kena bagan di kejing lian yam kan long kebayat bet jarenti bat kebalat ni kinu ki huri hura kajing rakhe ke Durga Puja ke desi benta jong kejing job jong kable Durga ya u Mahishasura ni kejing job jong kebabha persya ni kepasniu इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि बच्चे और बालक को विसर्जन हर जगह से अनुमति नहीं है किसी वॉलंटियर कृपया दे दीजिए कि बालक Part number 3, CPC volunteers.